Olukiiko lwabonna lwashitama akatare akasya n'ekigendererwa ky'okureba ngu bayonja kuhana obwengye okureba ngu akatare ka Makansing kayombekwa. Hakusikana kwa tenants na landlords nibagira ngu itwe turiyo tuya Makansing kitu akubuwe ngu wanterire ainemo obunangu obu hotel aja tati nywako hotel kanje nikiyamo mitwari 10 buri kwezi nimo nkabchomu nimo buntu bwanje nkabushatu you get hati nareba tukuza kuombeka hati ninyone nchumanyisa ngo nimbata chitunga sente kandi abantu bingi nico baruho. Mr. Tomu nanye ndyomwe umbakwene tunguka rero mu ngaro. Mr. Tomu tine parananiwe kandi nyene nkakusaba n'umurimo kare application kanagitire yo kare wo wawe kanyara kusima chairman akachiche kwako tukarabiye kabusha kuna ndewa ripota yawe tureka ngu akachiche ko ba members chairman na board bakozere mu muhanga Ebirugire omu nkiiko esingwire kyashangwa ngu side zone ziriyo nishohoza sente omu kooti ekintu ekibagira ngu tikiriyo nkibahwera. We wish we could see this market kariya level na status turi kureba akishani kimwe aza itwenka council of course niturebe ibintu bingi konka hati nimwe lead developers icyapa kiri mu mikono yanyu bija hakwarijure we shall get alternatives. Mateka ga tenants saba batenants ka mateka saba kama bese ndawa bibekire zinde byabo umuntu nazo mu nzu yawe akunyaga neza mukaga ngutu kumwiya ngo wamuye munakoberawe muri mcyara yagambe kintu na cyantwaro tubakusheshura sente za kasasu wahiko munda nosha umwanya we numbe mununga so hati mfita musente ntogera musente iz'abantu abana bakusheshura bishoro okukirininga umwanya wo abantu abari mu tubakwenda kusheshura kandi bakabera musheshura sente owa service provider witu arikuyora yo kasasu kungana y'ibakanga icyakashatu ni facilities ziri mu mberamo niba hayo kutugira ngo kimekwa tuteka level asite so hati akatare nkaka Makansing akatare nkaka Kijungu Nyamutiyobora akatare akakoba roundabout aho akatara kandi akarugazi akatara kandi ekikona ko twaguze nitaka aho ari nyaka yejo aho tuguziritaka hakabe haruye tukaguritaka mwe hate kikuzebera akatare aka Makansing ukombe konki bakiriki yo nimpagiro kombeka kandi ni nshara mu kamemba ngwizina ryanje kuri yankartayo ntacetegerize ngwe nate naciyayo kandi muri ninsima ruhanga kandi abwo rukikoro omuzwekero wa president ni ndatu atumwini bimwa byafaye by'akatare ka Makansing ombombeka aka kaza kumara emyaka erengere omuri 12 barukunyurira no muguha abwa TV West ndisenyomo Gideon.